was the saddest moment lah yang you pernah experience dengan patient? Saddest the saddest experience I pernah ada is this patient daripada Melaka. Anak dia dapat usus terpintal and then lambat detect, and then bila kita buat pembedahan tu, dia punya usus tinggal 5cm je. That is very sad lah untuk I. Eventually the anak tu meninggal. So actually this usus pintal kan, in baby kan, kita panggil dia malrotation, and then kalau dia terpintal valvulus. It's quite scary lah untuk pediatric surgeon. Inilah antara satu-satunya pembedahan kan, kalau dalam macam NICU ke, pediatrician panggil kita kan, dia tengah malam tak kisah whatever time, dia kata hello pediatric surgeon, kita ada patient beberapa hari and then dia muntah hijau, I akan nampak. Semua pediatric surgeon akan stres. Biasanya kalau you tengok kita punya usus, macam saya tunjuk kat you kan, kita tengok usus kita ni very nice lah. Kita punya usus kan, you nampak usus kecil kat tengah-tengah, usus besar dia location dia macam ni. Ini sebab masa dalam janin 10 minggu tu dia akan arrangement macam ni. Kadang-kadang arrangement ni tak jadi dalam 10% dalam population. So dia just floating je. So kalau dia floating and dia tak fix, dia boleh terpintal lah. So bila terpintal kita panggil valvulus. So maksud terpintal ni, you bayangkan I cekik you. So dia tak dapat salur darah kan. So bila dia terpintal, dan dia kalau terpintal 2-3 kali ketat kan, dah salur darah ke usus tu akan terpotong. Usus akan start mereput lah. Especially dalam kes-kes baby kan, usus boleh mereput cepat. Dia just dalam beberapa jam. And like every minute is very precious. So biasanya kalau ada malrotation valvulus ni, kita tengok dia muntah hijau ataupun tube, kita letak tube keluar air hijau tu, kita akan buat ultrasound dan kita confirm je, terus kita akan buat pembedahan. Kita takkan berhenti. So sebagai parents, macam mana nak detect? Okay, this is very interesting. First you kena tengok budak tu akan muntah, then you akan nampak muntah hijau. It's like really muntah hijau. Tak, you tengok tu je, you just jangan tunggu, you just pergi ke doktor terus. Just don't wait. Tak kisahlah dia muntah hijau sebab benda lain ke apa ke, muntah hijau just go. Because the worst case scenario is usus boleh mereput. And can you imagine, you ada 5cm usus je, you nak makan apa? That's very sad lah. Like for me, that's like saddest. And like I'm always very alert. So always remember, ada muntah hijau, just be careful. Boleh jadi malrotation and valvulus. That's a sad story lah. Hopefully that takkan berlaku lagi lah. Alright. Thank you. Okay. Hopefully. Alright. Bye.